Gen a kolon. Mwen sa yon ba wè. Men problem pe ya men mwen bezon ba yon kontrol ou. Bon la mwen che problem pe, pa ka fet de ali, pa ka wè lot ne. Sen di se pou mwen dezem pan kon men. Tak ti se pou men baga la ou vini la ankon ne. Mon partner mwen. Non, che ti chen ou ye. On travay, ba la pa sous ne. Se kolon an mwen. Non mwen che, pa kesyon de kolon ne. Se mette may, se ou konen salary a gen la den. Bon, map jiro pou ni, map jiro, men met kon di, wap ka joun nan men anko. Yo, merci, respect kolon. Bon, fi wale ne. Mwen che, e ben se de kob la te fini, ti chen ou ye ou ne. Se di se mwen che kon men. Mwen che, nan sa mwen che, so fe a mwen ba remen ti. Pi pa bon men ne. De fason pou ye nèg do ti jen nèg, fò mette may pensi travay la ri a gen bles la dan. Sa mwen di pat nèg. E ba cheshi mba cheshi men. E ya ba ofouman yo a ba. Lòk bi men, tak apè. Oh! Mr. Solo, mba wè nèg. Koman sa yon ki jen? A bon konen nou pose. Mba kompon. A bon vini lò ba sa devisye nèg. Sa mti wè sa men, nèk sa ou men pa moun bouzèm ni avèl non men. Oh, koman Mti sa? wè sa men. Se te fon bagay nèg. A mwen chè, nèk kon sa kote wè lè akapè la fè. Non mwen che, si gon bagay an tou nou, explike mesye. Yo, zamen, si mè spou kon pa blokwen. Bagay ken pat jam espere, mè se arrive fè men. Imagine ou men. Menaj mè ben nan bo rivye men. An ba? Exemple. Mè se gen do aparet an di mè kene si manje. Oh! Se de la tou mta plime ni ou ni madem wala tou. Mwen che, ou geto Mè se nèg. agasi mè bay la. Non mwen che, ou geto nèg. Sa fè a ba bon nèg. Men bo garanti men, si mè deke pa rive men, tap piche 3 bal nan bonè men. Tap piche so men. Tap bay 3 bal nan bonè, wè mè se agasi men. Non mwen che. Mè se agasi. Ave di sa fè ya, yi kone sa fè ya bien avè. Ave di tiye fè sa. Wè sa mè tou la men, wè one konsa baka nan griye d'avè men. So fè a ba bon nèg. Kon sa tout e ka wè madame mwen fè sa tout. Ah mon chè, Tak on mal est passé oui nèg. Ou blak bine mèm sa mi chap zan, mèm li ba fon. Wè mè se agasi men. Wè mè se agasi men, wè mè Mfe net baz. bay la, wè tale mè kase jolo nè. Kase jol wak. I da kota mè kase jolo nè nè. Mè so sa pasi mè kase jolo jò. Wakon ak kes jen baba. Ou wade de wale de mè tou? Sem konen de ou. Wè sa mè men. Mfe net Wè sa mè tou la men. Mfe net. Mese de zami nou e mese baka nan chie pit nan diskisyon. Non, mè se respekte moun e mè se de fè. So fèm la wal kon.